Katukad ti Basol. Tinapalabas si Marongkar ni Ligaya J Farm tapno kumustaan na ti panagtrabaho dagiti trabahador. Nakasarita na ni Tata Julio ti maysa akatalek ni Francis ket nakuna na nga awan pagdanagan ni Ligaya gapu ta saan da abaybayan ti farm. Nabangaran nga rod ni Ligaya gapu iti daytaan nakuna ti lakay. Kabayatan na gapu ta nagbaligi manen da kalalili ken dinggas maipapan iti nangibaunan ni Astor kadakwada. Inkedeng nga rod ni Astor nga agrambakda. Naangay nga rod ti ramrambak iti happy house. Ket naragsak ti tunggal maysa kadakwada. Ket iti panagmaymay sa ni Astor nga agin inom. Inasitgan ni Margarita. Ket dinamag na daytoy noan niya ti pampanunutan na. Agingga ang nagpasaklot ni Margarita ken ni Astor. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Tapno saan kan nga agpampanunuan? Agpasaklutak kan. Ne, nagpasaklot ka kanya ka. Agasawa ta. Saan ka di? Iso mabalin ko lang tati agpasaklot kan ka. Abay, di mo kaya? Kaya ko. Astor, ay ayaten ka. Ay ayatan ka mat, Margarita. Sige, agkanak, Astor. Ngamin, ay ayatenak ako na. Ita, saan ka din agumurgora kanya? Saanan? Magusto at ti panagkatawa, Margarita. O sige, uminom ta, Astor. Danggayan ka, iti panaginom mo. O sige, Margarita. Danggayan na. Hoy, Dingges. Ayan nga di among. Bayam latay da. Kasano kat nakitak ni Margarita nga nagpasaklot ka ni amo. Ha? Ay, idikwan kat. Naawan damatan. Napanandangay. Bayam ida ko nakmat. Sige kit din. Agpulutan kametan. Dingges, agpukaw taman mat. Ha? Saan ka di? Joke ko lang. Mat siya kamat. Inakman kitaan ida ije. Happy house ta. Amang ano. Oy. Dagimay. Awanan ti bibiyang mo kadakwada. Bayam idahan. Katno agrarambak tayo pay. Napanandangay. Naturog dan. Nagdagulit kan aya. Angkwan! Abay, Dinggas! Yag mo dito'y day tagitara! Atoy! Abay, aya! Agkanta ka manan? Saan? Ni dagi may tiagkanta. Tapno saanan na dagulit. Oh, ato'y ti gitara dagi may. Sige, kumantakan. Ish! Anya kamatan nga, Dinggas. Kakayat na nga pagkankansiyunan. Wan, iswa sige. Agkantakan. Ish! Anya kamat nga. Alagit din. Agkantakan. Ay. Sige man langan. Duwata. Agjuwit ta, Dinggas. Diyan nga kankansiyunan ta ija karayan. Sige. Magustuhan ka malangan. Tapnusan ka na dagulit. Pag-ibig ko sa'yo'y tunay at totoo.
Sintamis ng wine, sintatak ng sunshine. At tunghayan mo sana ang aking pagsinta. Langit ang puso ko, o ang pag-ibig mo. Sinta. Gas nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin, nagsusumidhing damdamin. Kahit halik lang ang akin, nababaliw ako sa'yo. Bawat silabo ng puso ko, sa isang sulok na lang umiibig sa'yo. Dinggas Dagimay. ay na. Hoy, Dagimay. Makaturturog kan sapay. Nakakidam ka mo't nakatakder dita. Ay, Ingka pa'y maturog. ay na. Makaturturugak pa lang nanaag no. Ingka nga ruden maturog. Ta siya kung di makaam mo ditoy. Total, ipapudot ko laang mat dagiti makan. Kan aglodo akla ang iti kape, kan tsaa. Nana, aguro ka nakatakder. Matmaturog ka kadi, Dagimay. Wan nanag no. Ay, unay kan. Mala, ingka ituloy ti maturog. Tadi ka kut agur-urok dita anak katakder. Maimas ko ti mangan itang agsapa, Astor. Gapo, takasango ka. Oras siya ka. Nuamom la ko, Ma Margarita. Sobra teragsak ko. Yayate may nga dancer. Aglalo no jay Ni butterfly. Dagimay, Biw. agkan kanta. Bayam lang. Asla sabong nga Sutila day ta. Ti buisit a Dagimay. Ite abay tibak Ti na kunana ngalakay. nga takat mayat ti aramidan na. Sige, tuloy takit din timangan. Nga manala. Astor, pagsartangam nga kanta ni Dagimay. Jak maimas ti mangan no kasta nga agkan kanta. Dagimay! Ay, Sumardeng ka man nga kan kanta dita. una among. Ay, Nay katiganas ko amangan. Alakit din. Ituloy tan timangan. Astor, mabalin ka di apat gam ita, tikid daw ko. Anya day ta? Kayat ko ti maadaan iti kabukbukod ak a kotse. Iso please. Igatangan na ko ma. Kayat ko mati sumarungkar kadagiti umili. Kayat ko ida kumustaan. Ta syempre, asawa nak. Iso ang masagnanak mo't kadakwada. Kan, pagsayaatan mo't laang kas mayor. Saan ka di? Iso apat gam kumatikid daw ko. Kun may sa, anya ti sawan dagiti tao ang makakita kanya kamagmag na. Saan ka di asikamat laang? Di nakababain? Ala. No day tate ko na. Igatangan ka iti kotse. Agyaman na kastor. Oh, Kasta ti kayat ko kan ka. Nagsakak unay no kasta nga agkanak. Francis, kumusta ti papa mo iti nagduduma a lugar? Nasayad, Mat. Talaga saan ka na malapdan iti kastoy nga aramidan? Wen ligaya. Katda kayo ang pamilyak ti kirid kun piksak. Tapno maaramid ko daytoy. Sige, awanan makunak. Agyaman ligaya. Pampanunutak ti itatapog munto iti politika. Amangan nga no. Ligaya. Di kag panunot iti negatibo. Basta ti panunutam, pagsayatan ti umilitar aramida. Francis, Adon dagiti panglakayon ang nakasaritak dito ili tayo. Kat si dadaan da amang suporta kanyak.
Gapo ta oray isuda. Kat nadlaw da nga dinagmayor na Astor. Agrairan ti droga. Francis, Kat maragsakan da di imbaga kadakwada. Alabanak ni Astor iti kinamayor. Dinggas, agpasyudad ta. Apay, amo. Kuyugan na kagumatang iti kotse para ka ni Margarita. Ha? Inton Sabado ti papanta. Tairing Pasko pa iti trabaho iti opisina. Awan parikot, amo. Hawan gayam. Nasaysayat no sikan ti mangisuro kini Ma'am Margarita iti panagmaneho. Apay, di mo kayat nga isuro? Sana kasta, amo. Ngam siyempre, asawam. Di nasaysayat no sikan, amo. Sige. Isuro, no da oras ko. Ang mawan parikot no si Kadinggas. Basta lakit di agtalag kayo kanyak, amo. Wan man, agtalakakan ka, Dinggas. Agyamanak, amo. Anya? Ay, awan Adamanan nga lumastog ni Margarita. Tangiwat mo, dagimay. Kasla mabwas-bwas akon ngay. Ti anya. Inay ayo ni Margarita ni Among, Dinggas. Tapno agtungpal iti kayat na. Bayamon. Total. Agasawa damat. Awan, amok diata. Ngam sabal yung amin ti marekrek na ni Margarita. Uray kitam, inton agbayag, Dinggas. Nakatorturayan ni Margarita. Ma'am, kunama. Ma'am, kunak ano dengdenggen na. Ngam no nakatalikod, Margarita, kunak. Ay, No nauyong to kanyak ni Margarita akap. Kog tarak anya. Kog tarak. Ha? Kog tarak nga talaga. Nang runa no padaksanak ka ni Among. Kog tarak ite left and right. Ay, liklikam ti makiapa kini Ma'am Margarita. Sana nasayata kontraam. Gapo, taasawa ti amo tayo. Dagimay, inta ijay sentro. Ada kwarta. Dakil ti intod ni amo kanyak. Gaputa nagbaligi kami kinidinggas itim paaramid na. Jay in delivery yung nga pagkwartaan. Wan. Ay, Ay nga, dagimay. Di kan agsan na ay. Dayto yan tibiyag tayo. Aklunan tayon. ay. Agpakadatakin ni amo. Tarumwarta inton bigat. Sige kene. Agpasentro ta inakman agibang ko. Uray siya, agibang ko akmat. Santa nga ibagbaga ka ni Margarita Baka nga min sumurot tumanan. Kat isumanan ti paypaypayanta. Kan paypayungan ta ijay. Wan dagimay. Agpaasikaso launay. Naimbag kumamot no saan nga ungat. Margarita, kayat mo kanditi sumurot ka na kami di syudad inton bigat? Ha? Asino ti kadwam? Ni Dinggas, ingkam gumatang iti kotse para kan ka. Kwa, mabalin ka di nga uray sa anan? Ngamin, maulawak nga agbiyahe. Kasta ka di? O sige, da kami lang arudan kini Dinggas ti mapan. Agyaman tamaawatan Astor. Kaya tapno saan ka masikuran dito mansyon, nasaysayat no yung kagnay di balayo. Sarong karam ti inam. Kasta kumatibagakan ka. Ngam, ay, awan mat kwartak. No kwarta lang, awan pagdanagam. Ikang ka. Agyaman Astor. O anya dagimay, nagpakadakan kini amo. Ama pantay di sentro inton bigat. Un, kene kat imanugot mat. Nasayaat na rin no kasta. Day talang santa nga agbaybayag ije sentro.
Ngamin, agpa siyudad damat enton bigat. Mapanda ka no gumatang itikot si ni Margareta. Agpaiso? Ay, imbag pa'y ni Margarita. Tadanton ko dyan. Akat on ta mayor gayam nga bak nang ti asawa na. Ay na, umapalaki ni Margarita. Dagimay. Kita umot padakla idi aman nala. Ita, inasawa ti Mayor. Ay, saan lawas ta Mayor? Nudikat nakabakbak ng amayor. Ay, No apay ngamin asaan asyak ti tipo ni amo. Hay, nagmayagkat ko man. Ala nga rod dagimay. Apaman ama kapanaw da amo inton bigat. Agpasentro tamutan. ay, uwan kini-kini. Kat, saan ta nga agpakada kini Margarita? Ta sigurado, saan na ta nga palubusan? Kini-kini, napananda dinggas kan among. Umakan, agpasentro ta. Wen dagimay. Saan nga bale? Ada matan nakasaga na nga armosar ni Margareta. Makamunto matan ang amangan. O sige, nakanta nga rodan. Agtintinayata. Dagimay! Ay, Ni Margarita. umakan. Ita, ilmangan ta ni Margareta. Wen, sige, intaan. Dagimay! Saan nga bale? Ita nakapalasta matan. Sige, itarayan ta ni Margarita. May mayat matlang no itapar bangon ti ipapantay di sentro. Tapno makasapat ang aga-awid. Intong sumangpat tayo dyan syudad, awagak to nitong kuhan. Kasigurado nga addaam muna nga aglako iti kotsa second hand. Second hand, amo. Kung second hand pa lang ti kotse ni Margarita, tapag praktisan na matlang. Igatang at tulangan intong talaga nga amunan ti agmaneho. Sayang lang, no igatangam tumanan iti baro, amo. Di ila ako. Sa bagay, Makita kay ti mabalin ta pagsardangan. Tani, mabisina kon. wan, amo. Nagtsaata lang amin itay parbangon. Gusto ko mabisina. Sige, amo. Oh, daytoy dagimay. Gatanga mo dayto apulbos. Nabanglo. Sana kung agus usariti kasta. Ay na, alakit din. Tano, agpasyar kayo kinidinggas. Agpulbos ka matatap no ad-ada pumintas ka. Ha? Aya? Wan, kan gumatang ka ba iti bestida? Daytoy napintas a bestida. Saanan? Isuot mo, nagpasyar kayo kinidinggas. Aya? Wan, agbestida ka, no kastarumar kayo. Kita ad-adan nga agayat kan kanidinggas. Wan ma, alan, gumatang tan iti bestida ta. Sige manlangan. Jay, Jay ngay, sabung-sabungan ti kayat ko. Detay pink ti kolor na. Katsak mo't, day taduyaw. Ay, una, bagbagay mo. Kat bagbagay mo mat day taping. Awan kene-kene. May mayat no kakasta ti bradom. Tapno saan ka nga agbadbado iti napisang ijelikod na. Kan napisang iti sango na. Maditikas jay. Madiman nga agpaiso ti kas jay nga brado. Wen ka di, saan ako nga agbadbado iti kasjay. Sige nga rodin. Gatangan tante kurso na data nga bisti data ag-awid tan. Saan pa'y inta pa'y mga restaurant. Mabisino ko. Ha? Sige nga rod. Ay, nana. Gatangan may man data piyang kan yelo nga bisti da. Ay, nakadanon tan dito yung mansyon, dagimay. Ay, awan. Alas 10 pa lang mat iti agsa pa. Ta saan tamat ang nagbayag ija sentro. Ala, umunagtan di ta mansyon. Taado ti aramidan ta. Sa dino, tinaggapan nyo?
Apay nga ita kayo laang? Ha? Kwa ma'am, napan kami ijay sentro anasapa. Kasta gayam sino tinagkuna kada kayo amapan kayo ijay sentro? Nagpakada kami kini amo, ma'am. Oray pay. Amo yung asanak pay anak kariing? Ngampimanaw kayo kit din? Kwa ngamin, ma'am. Sige. Agparinto man kayo itisang wanak. Ha? Oh, di kay ka di agtignay? Sika, dagimay. Apay amulmulagatan nakakasta, ha? Agparinto man kayon! Sige, kini-kini. Agparinto mang tan. Anya! Agparinto mang tan. Kasta! Idiota. Agtungpal kayo kanyak. Gapo taamo dak. Agparinto man kayo dita. Aging gat rabii. Anya! Oh, ada reklamo? Kini-kini? Awan, ma'am. Kan, anya da ito nakasupot nga igamyo? Kita akman? Kwa, bistidak dayta, ma'am. Ha? Katsika, dagimay? Anyamat da ito igam mo ang nakasupot? Bistidak nga, Peng, ma'am. Napan kayo gayam gimatang iti bestida yo, ha? Katap no agnakam kayo. Pisangak dagitoy abistida. Ay, saan, ma'am? Di mo pisangan. Ay! Daytoy. Sige! Hiya! Pada sa mga pisangan data. Tapisangak tangiwat mo! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.